guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Scan on QR code there, winner 25 rand. Welcome to Amavenza to TV. It's the Betway Premiership. London Pirates 2, Mackenzie 0. I'm joined by Chwaga Parks. Tate koza yeboye mantwe tate ko yeboye mantwe kanke na kwe masanta wana kanke emakoso kanke ke masanta wana kanke emakoso yeboye tate ko yeboye kanke ke masanta wana kanke mako kanke masanta wana kanke mako isukile tiposi isukile mafezo wetu isukile mafezo Tuesday Sure. silale iPirates number 3 Yes, chair. sanikeza amakhosi ilive lokuthi akaba bazikehle beku number 2 bazizwe mnandi masingena encwadini lezi bathi ubuso bencwadi Facebook o TikTok o Twitter siyazwa manje ngathi kuneroom elivuleke ngendlela erongo umsindo bosunzima kakhulu heavy kangokuba into beyenzeka Sure. bokubonakala ukuthi imthandazo kaSathane ngeke ifane ngeke iwine imthandazo kaNkuluNkulu Yes. angifuna ukushwamanga angibabonke abalandeli abenze isold out esigodini kwaba full capacity full pack i-vibe ebesesigodini ubumnandi obebesesigodini few fans friends of Mangesi angeke ngibale kodwa kona Sandawane was a part of the friends of Mangesi Amakhosi was a part of friends of Mangesi at of the end bebe expecte ukuthi amangesi uShiphezeze yakho umuntu obeculo wakho lethandazo Shiphezeze do it again isikhathi sokulala ke Shiphezeze unfortunately bese ngekho ngoba lo mfana waseharding umbuthuma uvele nje wambingelela ukuthi weShiphezeze kusesigodini tema ebuya president yama 2K yathi cha Shiphezeze sesiyakwazi so simoshe kakhulu idla lokho kwashobona ukuthi manje indaba yokulala uShiphezeze uspoilile iphathi Sure. ingcindezi manje isibhekene neSundowns because Tuesday kumele igame in hand so iclaima ukuthi manje sijump iSundowns ngitheke mangisho kuma fans wethu ngithumela imessage kuma players wePirates ngathi igame negame sokuthi or die bathathe yonke igame like icup final ukuze bakwazi ukuthi ileague yethu sikwazi ukuyiclaima ngendlela efanele yona ileague bayathanda abathandi lo nyaka lo unyaka wePirates lo nyaka lo naswa ngicelile ukuthi imessage ngithumele eCrononcop ngathi ama-Sandawana siyacela sama-team seSoweto Nkosi yami bangamxoshi uKhadoso beno Flemingback wangathi beze kahle bazosilethela inkululeko basilethela inkululeko nathi mele sokuxobula lo mkhoma uzoqalwa yimina kuyogcinwa iChiefs yimina ozokhombisa iChiefs ukuthi lo mkhoma hayi uyaxebuleka hayi ngizoyikhombisa yabazokuseka yabona ngizodlala namaZulu
ngidlale nemarumo bese ngiyodlala neSundowns engizokuncoma nje kakhulu kuma fans wethu ngiyababonga abalandeli the way abalandeli abenze ngakhona ukuzo welcome iwin yokuqala istadium sesibizwa ngeOrlando Amstel Arena kushuthi into ezine arena kabiyelo nani bafowethu mhlawumbe ngothando lwamtsipe izoba khona into ethi Marapa Stadi Arena nani hlala thembeni mafowethu ithemba ningalilahla mhlawumbe ikhona into ezothi Marapa Stadi Arena nani madondo mhlawumbe ngoba niseduze kakhulu kuma prison award lapha eSunset mhlawumbe izaba khona into ezangasuthi ngibabona bebhale iLion angazi ukuthi ngangimgcina ukheze umzalwane angazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi iLion isingangena iLion Arena eNational or izongena eFNB noma izongena eNational ngoba Arena iyavuma ibhanki phela le nto kumele uqale ba remove ibhanki iqala angithi ubona bathi remove bandla ibheka sisuse ibheka la eOrlando bongunebheka la abantu mhlaba sake ba notice bongunebheka belila siseselona ibheka zabuntu ayikona kwangathi sisenziwe izingane kakhulu sibadala ukuthi ngahlala ibheka ngempela ke sil remove ibheka ngicela ungena emlonyeni ngena Marapa Stadi Arena ususinyama ufaka utshwala mfowethu mawuqeda ukudla kumele wehlise mama uqeda ukudla kumele wehlise le bheka bese lihleli la manje sathola into yokwehlisa angibonge wethiposi abadlali badlali beParis umlayezo bawuthole futhi besazi ukuthi le approach bekuthina sabalandeli nabo bebekuyona ukuwina kwabo le game ibanikeza manje ukuthi bazifunde into engayicela kubona namanje ngisasho ukuthi igame negame bayithathe as a cup final man of the match abadlali bambadlale bonke ngokubambisana kodwa asinikezeni president yama 2K lwamfana netball netalent la khalipho uNkulunkulu angeke lithathelwe umuntu kodwa ngokubambisana bebonke babadlali bePirates nanto esithandaza ukubona ukuthi abangakhohlwa umuntu akangaveza ibhola lakhe masebe yiteam you win as a team you lose as a team donke kumele ibingene la kuhlale kubona ukuze bangajelaselani awukwazi ukuthi ibhola ngenhlanhla ibhola 11 men ethetha makuyona one man show like boxing mapakani ekhaya siyanithanda siyacela niseseke ngokuthi nje namhlanje ikhona iSundowns bezozibonela ngosini neKaizer Chiefs futhi ikhona nayo bezozibonela ngosini ngicela kule interview yami ama viewers kule game akakayishaya imillion ngiyazicelela nje imillion akakayishaye ngoba besizovula phela ne-arena Orlando Amstel Arena ngiyacela kuyishaye ngoba ngiyanithanda ngothando lwamahala for free ngithi once a pirate always a pirate always once a pirate not a pirate